Horas mau batahagan upan Bapa inang. Paimai tangar hita hatani Tuhan bata bani sogoton. Palobe yolus kon hita lobe dirita bani Tuhan. Ase martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan. Nadup membere ari nadiar huben nami sadarion. Napa pohon hanami humbani podoman nami bagas najurkit. Mandepakon tugas pakon tanggung jawab nami bani sadarion. Paima ilahoi hanami haganupan horja nami. Palobei paundos kanami diri nami hubamu. Jana sihol hanami nalahu manjalo hatamu. Tetap mengajari. Jana hamasu-masu hanami haganupan. Holong maham Tuhan. Amin. Horas mahubata haganupan. Selamat pagi mahubata. Ibagas sadarion. Ibagas na doma, ipapuho Tuhan hita humbani podomantai bagas na jurkit. Paima ilahoi hita haganupan horjata. Palobe tangar hita hatani Tuhan. Nagabe ayat harian bata sadarion. Aimana tersurat bani sada Samuel bindu 2 ayat 30. Sonon ma hatani Tuhan. Halani ay sonon do hatani Jehovah nai batani Israel. Lumahu hatahon hinan ginoparmu pakun ginopar ni bapamu. Marugas ilobehu. Prosesado kahidokahni. Tapi sonari nini Jehovah do. Dauh main humbakku. Tapi barang ise napasangap au. Marsangap bahenonku. Napahiri au. Mahiri do bahenonku. Ay madasni. Patahagan upan. Sumaldo terjadi itong-itong ni parguluhan ta. Hal na saling marsipay teketekan. Saling menghina. Saling menyepelehon. Masai sonai sebutan nami. Ketika ada sesuatu na janggal. Na norak ididah kita. Legan humbani na lain. Rado mitor gampang hita patugahkon. Ay namahua doon. Anggupal adong huma sesuatu na aneh atau patahon utama mungkin dari postur atau fisik ni kurang sehat. Jarang dua-dua kita parlobe na memaklumi ay. Anjana na patugahkon kasihan. Tapi justru kita langsung mengidah. Ya itu adalah sesuatu hal yang patut bagi dia. Hai nabi ni duai atau perlaku ni duai atau dosa ni duai. Aidu langsung keluar. Humbani hauhuronta. Bata ganupan. Hatan itu kan bata patugahkon bani sadarion. Napahirihon au. Mahiri do bahenoko. Anjana pasangapkon au. Marsangap do bahenoko. Ija do Tuhan. Naboy mahiri ibay kita. Atau di manakah tempat Tuhan? Naboy marsangap ibay kita. Ini bani buku Yohanes isobut. Ahan na binahin mo bani sada na etek-etek on. Terus kuno baku doay. Anggo isahap kon hita na madear. Hubani hasoman. Toto sarupa doay. Naibay kita na madear bani nebata. Anggo iejek. Ihina hita. Isepeleho kita. Hasoman na lambung ta. Sarupa duai paku na maghina na bata. Bukankah dia juga adalah orang yang diciptakan oleh Tuhan? Ne bata ada na manapahon ia sonai. Anjana adong durin saya ne bata mambain ia sonai. Jadi anggo iejek atau ihina kita isepelehon kita bahkan. Dos duai kita. Nalang mengakui ciptaan ni ne bata. Bata ganupan. Bani panorang icia memang.
si Eli sebagai malim, tengah-tengah di bangsa Israel. Merasa tertekan, bani ahne parlahuon oleh anak ni. Horja ni malim, lahu membuat galangan hubani ne bata. Tapi aidona i horjahon oleh anak ni si Eli bani panorang ai. Si Hopni pakon si Pinehas. Membakuhon, mangakon membuat galangan di bangsa Israel na sihul ondos konon hubani ne bata. Yang terbain si Eli, lahu makatahon, ulang hubani nyombahni. Halani sonaha peptat parpasingat ni si Eli. Tetap do ihor jahon nyombahni ay. Malas semakin jahat. Halani ay do asiro hatay na bata. Bani ay tarian tasadariun. Au marjanji lang adong be humbani keturunan ni si Eli sebagai malim itonga-tonga ni bangsa Israel. Halani malim bapa ni si Hopni pakon si Pinehas, malim duhuma age si Hopni pakon si Pinehas niombah ni si Eli. Pertaganupan memang nai bata i atas, inagori atas hita aima i dunia on. Tapi lang adong sesuatu na tersembunyi ilubeni ne bata. Bahkan memang penghinaan dari dalam hati pun ibotoh anjana itangar ne bata. Lang adong sada inganan na paling buni bata i dunia on. Na soboi ungkapan ne bata. Maka jangan sekali-sekali pernah ungkapan ta, hatata, parsahapta, pambahenanta, paetekon hasoman, menyepelehon hasoman. Halani nini ne bata bani ayat harianta sadarion. Siapa yang menghina aku akan dipandang hina. Nini bani bahasa Simalungun. Barang isi na pasangap au marsangap do bahinonku. Napahiri au mahiri do bahinonku. Tentu lang marusuh kita mahiri. Terhina ilubeni ne bata. Halani na sering kita guluhta menghina menyepelehon hasoman. Tapi ketika kita hidup martoruh niuhur mengakui segala haganupan najidan dihuni ne bataon adalah sesuatu yang baik. Ahanai bahin ne bata ididah kita bani hadirionta hadirion ni hasoman adalah sesuatu na jenges na haganupan ay irencanahon ne bata bain hadiaron ni guluh ni jomain. Tentu sebagai makhluk na duma itopa iidopi ne bata. Tugas ta aima membahen asisa itong marsangap ne bata marhiti sikapta, marhiti hurjatta, icape hita maringanan. Segala sesuatu na hurjahuk kita, itonga-tonga ni kehidupan taon. Segala sesuatu na rencana huk kita, itonga-tonga ni parguluhat taon. Puri pelang dapuk kita, puri pelang kesampaian, pakon naligan, sedo ay dalanta, lahu marungut-ungut kapelubin ne bata. Tapi justru haganupan ay patugah kita matarima kasih hubani Tuhan in. Kita syukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jangan pernah menghina Tuhan lewat kegagalan kita, lewat rencana kita yang belum tercapai. Karena